Biz idik, biz 12 kız idik, bazga düştük, ma yaşadık, kletka kırdık, ma yaşadık, taң atqancha yıl bulduk. Biz bugün mayurlara kildik. Yok, biz bugün may yasarga kildik, gittik. Halkımızın işlerin, bırıngıdan kilgen şığillerin barlauına devam etəbiz. Biz bugün Yeşilüzen rayonunun Alı Aşasır avlunda qonaqta. Qarşımızda avlunun ataqlı aq əbisi, unğan bulğan Xocabikə, ömrü boyu kilin bilen yaşagan hürmetli qaynana Gülsina apa Gallamova. Gülsina apa, siz bugün bizge нәрсе эшләп күрсәтәсез инде? Yaşlı bitir. May aşlısız. Mene bu may aşlav degen sözü yoqları bilen ayrıla. Qoyadır mayını yozalar, qoyadır mayını tişireler. Sizin yoqda mayını aşlılar. Kızlar, bik batur bulup kiyinip kilgensiz, zor bulup üstlensiz, isimlerinde bilesim kilendi miyim sizin? Min Rizele, Emin Rezile. Neçinci klasta okuysunuz? İkinci gimnaziyanın 3. sınıfında okuyuz. Şuluyma, bakıtlı bulunuz balalar. Rahmet. Gülsina apa, may aşlav için bizge нәрсе керек? Gibi. Gübü, gübü керек. Demek kısa şağına aytagız iş barışın anlatıp gitik. Gübüge ne işletəbiz? Gibi kıymak solabız da. Süt için. Koyma Gülsina apa, sizin sıyırlarınız var mı? Var, sıyırımız var o bizim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda neçə litr şaması koymaq? 2'ye yakın. Gülsina apa, hazır bitinde gübü yasamılar. Bu gübü sizin koyan kildi. İlikten yasalgan da onu. Çıltığı ustalar yasagandan, dükü oğaçından yasalandı o bir şey bir. Başka şey yasak bulmuyor onu. Hazır o ustalar çoğundu, ilikki kolgan iler yine. Avulda, Aşasırda şu gübü yasavuşu ustalar var idi. Bulgandır. Ben onların bilmem bulgandır. Abiler, anneler, aytalar bordu. Gübü bilen may küptenden yazmıyorlar mıydı sizin avulda? Hazır küptenden de separatlar çıkkandan beri hazır bu ay birler bizde kullanışta cumhurdu. Emine siz eli bolaşaqda mayını şuşulay yazsılar idi mi, yazalar idi mi? Şolu yasıyları. Abikey, O kızım. bizni de öğretirsin Ali. İretirmin kızım, iretirmin. Bana süt, çileklerden süt üsüncüyabız. Sütünün üsüncüğünden sonra gübüge solabız. Onları pişkek bilen oşlayız, moyosuyuz. Abikey bu nerse? Pişkek. Onun bana gübü içine kire. Ne bulu yittirip. Kızık, bizim bu ay birini bir koşan kurgan yok. Şuluyum da gali kurmuşsun onu. Min ordumunda dolular. Kullarım toldu, siz işlep kurağız. Biz de bilirge şuluy buluşadırıyık. O yarar. Me, kızım me. Oy, bigrek jenilikken. Ninci tavuklar çıkara ol. Ekerim Şeşriyken. ne şuluyum dol. Minde Ana yitip şu an moybula. kızık. Ana şu an hazır moybula. Minde yitip korim Ali. Oy, o var, niçin bu jengil bulsun. Avurul avur kızım avur. Oh, bunda içinde appak şunday. Sütün dol koymak. Vay. Gülsina apa, menen indi şuşunday şart şırt etken tavuşlar işitile indi mında eyme. Demek bizden may bula indi, işlanıp kilemi. Koymak kuyurandı, kuyuran ufağa şuluyten dol. Sizin yoqlar bitinde o gımır-gımırga, şaharga may, süt satqanlar. Sizin yoqda xатын kızlar eyme. Siz de şulay yerdinizmi şaharga süt satırga? Jerdim kızım, köp jerdim. Turmuş bitti, okça kerek bolgan jerdigen. Siz Yeşilüzen'ge yerdinizmi, Qozonga mı? Yeşil üzenge.
Менә Паратхи дип әйтәләр инде ул вакытта. ничек әйтәләр иде? Паратхи дип әйтәләр, зиндул дип әйтәләр, койсы булгандан да шунда. Ул базарда сата идегезме сөтне? Юк, барактан баракка жүрүп, кавачишада буладыр күпчелек. Булгандыр инде бу. Булганды кызым, хәзер алабыз мойны. Ой, булган инде бу. Су бирегез югарга. Әни өчен юырга. Жуга система әйрәннән аерыла, шуның өчен жуабыз. Аңлашылды. Менә жуганнан соң май әзер буланды ул. Әкибетләрдә бит ул шакмакта була. Ничек итеп ясыйсың инде, монда шакмакласаң монда да була. Ә мин менә шул ягына ясыйм инде. Тәлинкәгә куйырлык иттереп кенә. Әбекәй, әйдә табыкны тотып торам. Тотып тор, кызым, тотып. Чүп китмәсен, мәйеп. Менә май әзер булды инде. Әбекәй, хәзер тәлинкәп киләм. Алып килә, я кызым, алып кил. Менә май әзер булды. Кызык, нинди йомшак. Менә хәзер ашарга буланды майны. Тәмледер. Менә балалар, бу хәзер безнең гибедә ашаган майыбыз әзер булды. Менә бу отлар май аталанды хәзер. Менә бу май ашарга ярый инде каймактан булган майны. Гөлсин апа, нишләп бу шулай аппак? Хәзер кыш көне май ак була. Тирәм ашаган үлән вакытында яшел соргытлардан да ул яшел үлән ашаган. Кызыгыгы. Хәзер пишәннәр кырып итен дә алар. Әйе, шуңа күрә каймак шикелле, сөт шикелле ак. Кызык имәни. Әйе. Беренче тапкыр гүбедә ашланган май кап карыйбыз. Әйе, әйдәгез кабып карагыз әле. Эш биткәч уйнарга ярый. Бүгенге көн белән әйтсәк, эш биткәч чәй ярый. Һәм атланмай белән инде кызлар менә чәйне эчеп туя алмыйлар, мондай май ашаганнары юк икән чөнки. Менә шушындый түгәрәк өстәлгә җыелдык. Без бүген түрнең башында Хуҗабикә, Фәния апа, Гөлсин апа белән 38 ел бергә гомер итәләр, тату, матур итеп гомер итәләр. Шулай ук безнең Әлфинур апа Шихапова авылының Ашасыр авылының остабикәсе. Әлфинур апа, сез әлеге гаилә турында нәрсә әйтә аласыз? Мин бу гаилә турында бер оңай фикерләремдә әйтә алам. Зирәгенә мисне монда чакырмадым. Чөнки буларның авылыбызда иң күркәм, иң тату гаилә. 38 ел бергә яшәү, балалар үстерү, төрле хәлләрдән чыгу. Тавышланмыйча гына, матур гына, хәер булсының сабырлыгы монда сыналган инде. Гөлсин апа, татулыкның сыры нәрсәдә? Сабыр булуда. Икебезгә дә сабыр булуда. Жол куюда. Бер-береңә жол куярга кирәк. Икең дә сөйләмәгән түгел. Берең сөйләгәндә, берең тик торырга кирәк. Менә безнең хәчәй табынында бу процессканды бездә насип булдык. Гөбе белән май ашлауга. Менә гөбе белән май ашлау серләренә төшенеп биттек дә, кызларга бу май бик ошады әле. Хәзер менә бездә авыз итеп карыйбыз. Бездә авыз итеп карыйбыз. Әйе. Әлхәмдүлилләһи галәмин. Без бүген яңа сүзләр өйрәндек. Гөбе, пешкәк, атланмай.